Kavinya Kalonzo arathite gutaha maai ota mutugo ndemu-ini ya Kyambere otorikaria gicigo-ini mamenyerete no itanya riake ritinakinyanira thutha wa gutharikirwo ni king'ang'i agitaha maai ndemu-ini ino. Kuringana na cibu wa itura riri Agnes Muthoko uria wikirite uhoro uyu mukonde augite uyu ni uhoro wa kieha na nyakwaranire na thirikari ya kaunti ya Kitui guthondekera ikari handu ha gutahagira maai handu makorwo makiuragirwo ndemu-ini ino ni gutharikirwo ni ng'ang'i. Ile maji ya Kyambere inaweza wekwa pipe wapewe ndio waendelee kutumia, ama njia ingine yote ya maji kama ni hata kama ni borehole, hata kama ni shiranga, maji yoyote, lakini sio hii. Hii imeleta hasara mingi. Kimanzi Kimwele uria ni muikari itura-ini riri augite riri ti rita ria mbere ria andu gutharikirwo ndemu-ini ino na atumia aingi ni moragiirwo o haha ni ng'ang'i magitaha maai. Kila wakati mtu amekufa, mara mtoto ameenda, mara ng'ombe imeenda, na hatuna utajiri wa kutosha huku. Utajiri yetu ni ng'ombe. MCA gicigo giki Johnson Kamadu nyathing'iriirie ati ni magutigirira ati ikari aya ni metherwo handu hatari na mogwati riria marataha maai. Murugamiriri munene wa mithako na unduire kaunti ya Kitui agicaka ya gikuo gia mutumia uyu ni oritie thirikari ya kaunti guteithiriria hari gwetha kihonia gia thina uyu. Agathi na mbere na gutariria ati ni maguteithiriria na kuhangira mibango ya mathiko na ati family ya mutigaire Kanyiva ni magukorwo makiamukira uteithio kuri kamiti ya guthaitira nyamu cia githaka. Tumeanza kusema lazima twende tulete cage iwe mahali wanachotea maji, watakuwa kizuiwa na hiyo cage au hawezi kufahamana na crocodile. Hadwini ha Kameme TV geto Wanjiru wa Waweru.